La emgaqweni labo amatafula. Yeah, noma ungangabakhomba ukuthi bakuphi yabona ngoba lento izohamba ibangeni. Yeah. Umgaqa. Hey, mfethu lo dayisa inhloko mfethu indoda. Pheka inhloko uyishiya kanjalo itafula uyahamba ngibizwa umjito omngaphesheya ophetopi Yeah. Yengoba ehamba yangaphesheya umjito ophetopi ufuna ukumnika ubhiya ngokukhala ngokuthi hey wathi umqala yabo. Lapho sibhizi nomqomo kahle kahle yabo. Mina ngimile nomqomo ngicike kona ngobambile. Lo uyakalapha lo munye emqomeni lo kakhonkolo yabo lo kakhonkolo umqomo. Uyakalapha nali itafula lakhe eduze kwawo yazi uthini lo okalabhala. Impilo yambona umuntu asuke ehamba ebisi ngiyalithatha libhodo. Ngithi mina futhi liyashunqa nje liyapheka ngiyabona isezika. Kusho ukuthini? Angqomeni ngithi akho lodi mina akho lodi. Doda siyalidodla ke lelibhodo simasha nalo. Nilifaka umqomo lo. Umqomeni lo kuhlaza. Lo khudulwayo. Lo khudulayo. Mina okay ke awazi kwenzeka. Mina bese kodwa ngizomela le naga lapha. Phela nje ngenza ukuthi nje enze sure ukuthi ngiyambona ukuthi uyakubona uyabhekufaya uma bhekufaya yabo. Nje ngizoyenza nje mina manje ngizodonsa umqomo nguvula isivalo ngulalise phansi yabo. Ufake ikhamera izokubona. Ufake ke wena ukuchiza. Ufake ke wena ke ibhoteke emqomeni ke yazwa phela. Hayi kuze nenyama futhi ngeke isichitheke emgqomeni isikhathi sohudula ichitheke nje emgqomeni nje ingcole sidla udoti yabo. Ifake nje kahle nje futhi emgqomeni usulalisile ukuze ibhodi lizokwazi ukubambeka liqina hlophe ilamabhodi amakhulu lawa esilive aluminium yabo nesivalo sakhona liyashuka. Athi okay ke futhi shesha phela mfethu yabo ubambe nje mfethu ama security umaphuza igwegwe naye lo nikazi lo ngithi mina okay mfethu hayi ngudvula umqomo ngudonse ngulalise phansi maqondana nali ibhodi letafula kanje. Ayasuke semthamayeke ikande lade licosha yabo. Iyaye kuona kanjalo lokhu uzana itafula ibhodi alibambe ibhodi alifake emqomeni aliphakamise umqomo wavala isivalo. Wawuphusha lapha inhliziyo ngimini khona isibonile ngeke sominyazo isophela induku indamapondo lawo yelokuzana yenyama enhloko ngeke ngijiki khona nje ungifice khoneni ngeke ngisama la ngithi ngizoma khona shesha umqobo usuphushwa ngwamanje uphushwa uyena lokho ngibizile emaqala Wonke phela amacala musukushesha kakhulu wonke amacala ngithi mina asijiki khona mfethu uyabona ngikude ngiyamshiya ngibona ukuthi ayabona sonaba induku ana ngempela ngisheshe jika lesitolo sePakistan ngithe ngisijika nje lesitolo sePakistan siqhubeka kancane ngimeke eduze kwesalon nesalon lapha ngime eduze kwesalon ngincike kuyipholi nje yabo njengoba ngincikile kule pholi lena ke phezulu akamuke naye nalomqomo lo beqhamuka nomqomo uyashuma yanuka inhloko yazwakala inyama yenhloko hayi awuphusha futhi uyashekezela uza nawo kanjalo macala uthatha wena uphusha wena sibaleke ngithi mina woza phela nawo ayeze nawo angibe ngumhlangano beza ngibe nguthatha umqomo ngibe ngimphusha siwena siyaphika manje endaweni sodayisa ibhode kufanele sikhiphe nenyama isivuthiwe cabanga inyama isivuthiwe silambile siyayifuna nathi soyidla wena hey jika makhona ambalwa siphumelela ngasescriptbard yabo mesifike escriptbard sibatshese space ibhode kanje elikhulu lelokhuzana lenyama enhloko ibisaphekwa lenyama noma isivuthiwe kahle besifudumezela yona besifudumezela yona nje inyama yesizolo siwe yona le nhloko sacela sifudumezele asumqalaza ngaleyo drink encane yokubonga nayifuna mfethu inyama enhloko kathi wayiphi lo nyama lalisa umqomo phansi sekuchithekile isobha ngenxa kodwa ukuthi isivalo besivalekile sifuthi ibhodi elikhulu yabo belifithile nje kahle nje emqomeni bambelelile isivalo singesikwazi sisiphume yabo noma belichitheke isobha kodwa lichithekanga lonke yabo
isashunqa kodwa kusadayo hayi isiyabo ngaphansi la ngaphansi kwebhodi yeah emgqomeni iyaqala iyastika kancane kanjalo iyabambelela ngoba ngithengidonsa nje ukuqala ngizama ukudonsa ukhe hey alishaqi liyabambelela kholozo iphuma angithi plastic manje le manje ufaka ishisa wena hey ngoba iyashisa phela ibhodi kade liseziko lithapheka la yabo livutha hawo impi lizopholela mfethu plastic emgqomeni phaka hayi si okay ngizama uyidonsa ke ngizama udonsa ayiphume umuncu ibhodi hayi litha khona uketshezi lesobho kanjalo ngithe ngivula nje ngibakhombisa ukuthi nansi ke lenyama ke bafuthu ke i fresh yabona isivuthiwe kade lokho zifudumezwa ngizabona ivuthiwe siphiwe yona izolo yabona nayibo yabona ngathi no kamnandi manje ngifuna malini ngayo yonke hayi sifuna mfethu noma 200 awu 200 awufethu ibhodwe lonke lenhloko inyama fresh office owahle sinika u200 yabo okay hayi khipheni ke lo nyama nilethela kodwa uthi ngisike encane uqale ngizwe lapho yabo lona hayi comboleka umfole khona ummese ke neplate ke yabo isoso ke khona ngizokwazi ukuthi khiphele kusikele testise yabo hayi okay anginikeze ke hayi thathe ngemfoloko sike kube khona nelo ingingila noma izinso yini khona lempahla le yenkomo kodwa ngani izinso izinso sike zona izinso sikela zona izinso umsikela zona wathatha one qatha walizwa hlafuna hayi fresh hayi yaphila saka hayi mnandi futhi yazi ngihleka nodwa iyadleka futhi hayi right futhi ayizweni system qoba nje lapho nje mfethu lo phisana lo usufakile eplatini wonke uqobe nje ubophisa abaningi khona ngizozisa bonke laba engisebenza nabo la scape yard khona bezoyisi right lenyama iyaphila yabo khona songisiza sithe okay vele sijahile yabo lona asihleli razo yabo lona kahle imqomo wabantu subolekile yabo kufanele sibuyiselo nebhodwe yabo lona kodwa ibhodwe mfethu sesicabanga ngenye indlela wena ukuthi uyalidinga ibhodwe razo hayi ukuthi ulikale ukuthi ulithathe ibhodwe kube lakho pheke nje ngalo noma yinini wabona kwaye inyama sesiya kaphakathi nje ebhodweni singalo siyikhipha wabona uyikhiphela wena yabo hayi razo nje singakunika nje ibhodwe nenyama phakathi yabo shuthi ibhodwe ungasinika ke noma ke u300 ngalo yabo lona ngcono ke kugcineni ke usinika u500 ngakho ubili 200 wenyama u300 webhodwe yabo lona kodwa ke malume ke singaxophani singenzani le mavuthu yabo malume kahle ngoba deshile ukuthi siyaphuthuma thina yabo lona ungajabula nje mangasushisa ucacise nje into iyashesha malume singajabula nje mangasushisa ucacise ukuthi inyama uyayithatha ibhodwe uyayithatha yabo ukuze usinemali yethu ihlukane sami yabo abashana hayi okay hayi mina nginawo vele u400 la mina uthi ngizoyinsizwa la 18 wabo lona osingeza wathi ngqumqumqumquma wabuye wathi nayi imali hey shiyani ibhodwe ke la madoda mphinde nithola lenyama ngiqale la kuthini ngawo so nika nje imali enifunayo hayibo lona malume hayi ziyangena ziyagcala malume sima kwenzeka sithola malume hayi so vele soza kuwena ngobaya uchazi awuzulisi ubuza ukuthi vela understand ukuthi siyaphuthuma khona sijahe khona malume ke ibhodwe ungalokhu uliveza malume yabo malume inyama futhi ungalokhu uphanumba malume ngajabula nje kahle mase inyama uyikhiphe uyibeke eceleni ukhiphe lencane enizoyidla nebhodwe ulifile yeah yabo ngoba ibhodwe malume elabantu ibhodwe yabo inyama yethu inyama yethu siphiwe yona izolo ebusuku inyama yabo lo ibhodwe labantu cela ukuthi asifudumezele yona nje thina kuphela kodwa ibhodwe yela sesiyalibuyisa
manje nakhu-ke nawe mali umbhodi uyakuthanda futhi usitshela uzinika u-300 ngani hayi malume hayi-ke ayikho inkinga kodwa nje ulifihle malume siyacela athi okay hayi bashana hayi ngizokwenza njalo-ke cela bandle nenze shona mani phinde ngisodla noma elinye ibhodwe nibuye bashana nenyama nizela noma yinje right-ke ekhala kahle-ke bashana-ke nje meniyithola nizimele amasenti ahlezi khona-ke bashana mkhululeke hayi sibonge malume kayisamba sihamba nje qhamuka usinawana sala kusuka ngesikephathi futhi umqomo sami qhamuka usinawana ongazi zwakele ephethu zipha lo mqomo uphusha uzwakele hayi lo mqomo bekahle cha nje suvusela endleleni yabo njengoba suvusela endleleni nomqomo lona siphanta ngawo nje mfethu yabo samizigalapha nje ngawo yabo lona kodwa kade sizokala la esikephathi yabo ngoba sesihamba ngawo lalela kaswakele khona abantu ade beqhamuka la manje la bafuna abafana bawu2 osacile umude umfishane omnyama baphusha umqomo batshontsha umqomo batshontsha ibhodwe elinenyama ephikiwe noma esaphekwa yabo nxa ukuthi uwelile nje umgaqo waflathelwa nganaka ubese ilahlile ibhodwe lakhe nenyama esaphelele engakaza dayisa osukwini ibhodwe lokuqala liphekayo kunanomkomelo ozokhishwa kuyashitha kunanomkomelo ozokhishwa kuma khona obabonile lamapare futhi umqobo noma ungasitshela ngawathola manje mina wendoda ngiyaphakamisa yazo mfethu yagcwala sikhothela lalela kakhozi lo mqomo sushela isikebhathi sibachena ukuthi lo mqomo bawazi wabani khona bawubekile bathe bayabuya mfethu yazo mfethu doda ngigqoke ama-shirts awu2 la ama-jackets awu2 njalo gqoka ijacket nejezi la yabo leyo wena mfethu ungaphakamisa mfethu uma ungenayo into yokushintsha ngaphezulu ucacise mfethu ngobani ngiyayikhumula ijacket engigqokile ngiyasikhumula nesigqoko ngigqoka ikepisi yabo futhi angisaphumi ngala yabo phuma ngala umqomo ngiyawushiya futhi yabo leyo kodwa usudayisela umalume lo 500 sinawo imali yakho 250 makwenzeka something usale ubone wenzana nemali yakho mfethu yabo ungangichazeli egcineni futhi ungangicindeze egcineni ungibambeli winje egcineni lento engekho ukuthi mina ngahamba nemali yabo lo hayi aphakamisa kayanga mina nkinga ke hayi avume semsami athi hayi naye ugqoka ikhiphe ukuthi ugqoka ivest ngaphansi yabo lo uzosala ngale ivest asikhumule nalokotini lona singawushila emqomeni sibaleke nalo kotini lo esukhumulayo sufaka emqomeni uplastic yabo sifohloze shone ngala singabe sisanga la siphume ngala sikekele sithi uqhamuka ngale emaskane eSangeorge yabo cha okay right sure Muliyane buyisa sibuyiseleni umqomo sibatshene laba escape bafethu lo mqomo sewusheka nje makhona obuzayo lana anazo obane niyazi ukuthi oba abafana bawuthuna bathe bayabuya basawuthenga into yokubhema bazothatha yabo bakhobhode futhi sifike nala khonyama la bafike nayo yazo mfethu cha okay ayinkinga uqheliseni umqomo nopake lapha kamakhelwana ayisawupha amakhelwana shwi sabale mfethu thengizwa ngakusasa kuthiwa nje sijika ikhona ezansi ngoba uthi lo ongabonanga ukuthi siqeda kujika obese sikebhadi uthe siqeda kusuka nje ingakaphezi isikhathi singakanani esahlafuna futhi sadlinyama wala ngensizwe zothu eqhamuka sayingena la sikebhadi sanibona njani khona futhi sibafuna abahamba ngalo yamqomo lo pake lapha ngaphesheya labo bafana labo bafike nebhodwe ibhodwe bephethe belinenyama phakathi leni idla amadoda madoda bephethe nebhodwe lethu ke babaleke nebhodwe le batshotshela ibhodwe lethu elinenyama eliseziko yabo sifuna bona ke labafana ke manje ke nebhodwe lethu futhi liphi ibhodwe lethu madoda iskepad lesho baqala ibhodwe lethu hayi qala ngabhodwe ngabheka la yabo lona kodwa futhi abasinikeze lona thina futhi lenyama lena ke basidayiselile yonke sayithenga bese ngeke singayithengi inyama enhloko ephilayo efresh yabo lona
manje-ke bethu labafana bashiya umqomo bacela ukuthi bagadele umqomo babuye basawuthenga into yokubhema abakabuyi namanje kade behambini uyabo leyo nto uma ukuthi nimfuna bona ngahlapha nibalinde la ngaphandle futhi eceleni futhi siyacela futhi amapharayiza la ekhaya azokala sikale ngawanikeza inkinga ngawanikeza itori ngoba nabo abantu esinitshena ngabo bafike nomqomo la basahambile babuye ningahlala uthi yena ngoba ethi abahlala lapho uthi ubesiza thina ukuthi sithole ithuba lokubaleka kahle sibe sibaleka kahle i-distance yonke bangabe sasithola yes hayi nangempela kayi okay right check fine behlale phansi besilinde sinawane-ke abagcwele la usinawane nje ola nje eThekwini nje oshoshoba nje kekho engingamazi akekho ongangazi uzwakele wakasibisi ohlala kamashu kakheyi siyalingana nje naye uzwakele kade saqala ukushoshoba nempilo esiphilayo nje nanje la hayi grand uzwakele akafiki nezigwegwe azokugaxelisa uzwakele futhi akakudayisa ezigwegweni yabo ngamthembisa imali engakanani yabo ngaphandle-ke menye inkinga nawe yabo leyo nto mhlawumbe khona into wayenza kuyena noma wamthatha kancane noma mhlawumbe nje nawe wenza same thing wamdayisa yabo leyo ukusebenza-ke lapho kuzokudayisa nawe yabo futhi uzokucacisa futhi uzokwenza sure ukuthi uyabanjwa futhi uyasetshenzwa ngoba uzononga naye abasele kakhulu nakuqala yabo leyo hayi fine lawo skipadi-ke abahlaleke laba-ke bahlale besume buye bezeke la kulo mjida lo skipha bemtshethe futhi mabrada labantu othe bayabuya namanje abakabuyi mfethu sifuna labafethu basitshutshela ibhodi ebelinenyama kade siyipheka nomgqomo bawutshontshile yabo leyo nto nangu umuntu obhekene nomgqomo oyiklina lalela flethu abatshontshe kulona yabo bafuneka labafana siyabadinga nje labafana yabo leyo futhi uma kanjani futhi nje ngoba nje nidla nanenyama yethu yabo mhlawumbe ngakho nokugcine kwenzakalile ngemadoda yabo nenhlonipho mhlawumbe ingagcini iphelile futhi yabo adomunye hayi ndoda musukusongela musukusukela ndoda wendoda siyacala-ke ukuthi ulinde mongalinda ulinde labafana ubabuye uwenzeke lento ofuna ukuyenza kubona uma ukhuluma lento ofuna ukukhuluma nabo yabo hayithi kahle kahle nje ndoda-ke siyacela ungabisasingenele sikephe yakucela usiphumele ayaphuma ngempela-ke sikephe hayi-ke ahlala bangabawu-3 majita awu-2 isistere yodwa yomqomo hayi behlale bebona ukuthi ayikho le nto labantu ababuyi laba bosinawane abaningazi balo mqomo lo basitshontshele ibhode ebenenyama kade iphekwe seziko yenhloko kanje bosinawane singaphakamisa-ke mangase kube khona ongasinika umyalezo ukuthi singabatholaphi nokuthi ibhode balidayisephi umkomelo wakho u500 mfana yazo umandla kabona ngani imali esiyitholile sidayise ngayo yonke le umkomelo walokho u500 ongena kuchaza oyophuma kwelami phakethe yazibala osho njalo ilo wenhloko ngobani bangijwayela kabi labafana yeswa lo ngafika eThekwini mina ngikaze ngitshotshele ibhode liseziko mina bayaqala ukuyenza lento and bazobona hayi waze ngitshena nje leyo nto ngambuza kakukho nobani obani abaziyo ukuthi ubani wenze lento obani futhi abangathembeki abayigwegwe abangasidayisa 500 do hayi kangekho umuntu okwaziyo zwakele kuyimina kuphela kuyilapha abasiscript phela abanazi abaziyo futhi kwenzeke lento futhi mina ngiyazi ngoba usungitshena na ukuthi labantu laba bathi bafuna abantu abakanje kanje bafuna thini yabo hayi-ke ngiphakamise ngalokho-ke hayi ngimtshela hayi mfethu mase kuthiwa-ke mfethu egcineni-ke khona nto baqhamukayo la bazongitshela ukuthi mina ngatshontsha umgqomo ngatshontsha ibhode liseziko elihamba nenyama lana shuthi mfethu kuyobe ngipintshwa wena mingapintshanga ngasho ngobe ngipintshwe yilaba siscript yada ngoba uthi abantu ababengazi noma babazi ukuthi kwenzakaleni wena nalaba siscript yada gcwayeleke mfethu ngiyaphakamisa mfethu ukuthi-ke mfethu ungitshene mfethu ungixwayise mfethu ungibonise mfethu
nokuthi mfethu wangimakethi futhi ndoda usazogcwala ke leyo nombolo edalile ngisazokushisela yona kuphamisela yona ukuthi nje ndoda ungaxiki iminyaka noma yinini kume kwenzeka lento ungalingi uyidonsise ume nami ngoba nami ngima nawe sikuthi nabugcwala mfethu ngisazokufundela ngisazokudalelwa yabo leyo nombolo edalile ayiziyangena ntombi ngiyaphakamisa salute Wasusala wedwa nje nophi lo munye lo sakhatha le mali lena sayimaskani siyobhema hayi ungasho ukuthi nabhema na kwandawo sayo kandawo siyobhema mesifika kandawo siyobhema lo muntu lona mfethu ubhema nami iround yokuqala iround yesibili usethi khonta uyithenga la kamakhelwane konke lokho kunyeke okwenzakalayo engikuzwayo ngikuzwa ngihamba nomunye akasekho yena ngisamboni angimazi nokuthi ungitshenile lebusuku before ngilala ukuthi umbone point ebeach South Beach umbone South Beach izwakala ephethe igobho 5 liters shubedayisa ulwandle la ephethe imama ehamba nemama noqueen wakhe uqueen para wakhe hleze emlandela eshekezela kanje lakho umphakathi unamasendeke lana amambuka ngoba manje uyitshethi nje uyayithile unenkani ukhomba yonke into futhi nje uhambisa kwendoda imiyabhampa nje Queen Para ngibaselana Queen Para wena ndawunalo nemama wena yebafu awuchazela abantu ababukele ekhaya ukuthi yini ukukalapha abantu abakwazi ukukalapha ukalapha ke ukuthi indoda ke imesele iyitshena ukuthi ngoba ayisena choice yokuhlanganisa noma yokuphanda emhlabeni ngcono ke besaniyenze njani iqonde ngqona emgqomeni iyokhuthuza imgqomo eqhamuka emabhilidini noma eqhamuka emasabha yenzeni ikhuthuze lemqomo ukuze izothola into ezokwazi ukuthi imnike imali abe nemali into ezinjengani enjengomakani igobhu cardboard plastic ukudla mhlawumbe ifoni mhlawumbe elahliwe mhlawumbe i-crack screen kodwa isa-on mhlawumbe ishower bed yalahleka ibed noma nje kodwa nje mhlawumbe i-right futhi iyaphila inankinga yabo izinto kanjalo ezidatseka umaketelo ayina stove futhi uplate yabo nje izinto ezikanjalo nje ziyaphuma emgqomeni nezinsimbi yabo lona uzeke azokwazi egcine nadayisa athola imali naye yabo umuntu yabo akwazi ukuyiphilisa ngoba phela ke ukudla ukuthola emgqomeni into yokugqoka umgqomo yini intazo idayisa azomangaya azophila ngayo ukuthi ayidayisa nje yena izomnika imali uzoyithola emgqomeni ikhona kalapha ke lokho ikona kalapha kalapha ngithi thukuvuka ekseni hayi ukuthi uzokalapha ngo1 ngeke uvuke ngo1 noma ulale uze kushaya mhlawumbe 10 mhlawumbe ngo11 waqala kuyanyaka uyokalapha wena uyokalapha wena ngoba manje kufa uvuke la ikalapheni akudlalwa kwandoda kuyavukwa ke ikalapheni uvuke ngo4 uqonde ngqo emgqomeni yogebha noma yogebha emafletini laphuma khona imgqomo kunamasanga amakhulu namasanga amancane ephuma imgqomo uyoncika eduze kwalamasanga amancane ephuma imgqomo ulinda imgqomo mase iphuma imgqomo uyayithatha uyayivula yonke ukhipha oplastic wabe ngaphandle bonke bese ubakhiphile bese uthi lo oqala oseduze uthathe uvuleke ukhuthuze kwana ubuchithe ubuyisele phakathi yabo ungangcolela kakhulu plastic ube eceleni ukuze besiqedile lana ukwazi ukufaka izinto kuplastic ngoba awunasikhwama wena awunamoto futhi awunalutho wena imbongolo wena sinawana wena yabo ushotshoba wena phara yabo lonto umkalapho wena mfethu yabo uyakalapha wena mfethu awunalutho wena ayikezwakala webafu isidla amaningi sakeni bathi mase kuphakathi nendawo ke ngingabe ngisayihasha kodwa ngeke ngingayihashi nina bendlondle nophapha ekhanda awunina bakaMbhudu ubomvu nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo awunina bentu lebande ngodonga namhlanje ngiphethe nansi insizwa ubungakazi uzoyichaza usiqalele phansi ke manje uyichaza ukuthi umfoka bani lona uvelaphi ufunde pha amabanga aphansi ekhaya ubuhlala nobani inhlali ibinjani ekhaya ubumfundo onjani esikoleni zonke lezo zinto lezo ubuke kuyibhunga ngathi la limhlophe futhi uzwakele wakasibisi Mahlasa yebo ohlala kaMashu
owayehlala kaMashu ohlala kaMashu ufike eSekwini wamanje sala ekushoshobeni wamanje sashashaba wamanje wakaMashu kaKey ngakadidiza itolo K umusha lo ngadidiza itolo ko5 ezwakela ukubona ukuthi baningi kanjani abantu bakaMashu emgaqweni ngwabani yini edala lokho ngokucabanga kwenu ngokuhlaziya kwenu njengosinawana ngokuthi iwona amalokisha aseduze neTheku so ngoba kwamalokisha aseduze neTheku kulula ukuthi laba abadeliver ama-drugs noma abahehana ngama-drugs abafidana ama-drugs yabo abasukela abantu abangawabhema ama-drugs ukuthi baba-influence ukuthi ama-drugs bawa-test ukuze bezoba addicted kuwona yabo labantu bahlala eThekwini njengoba behlala eThekwini iy'ndawo eziseduze nje ezamalokishi nje kakhulu zamakhulu zathelwa amachaphazela futhi ey'nkulu iy'ndawo yabo bayithanda-ke lezo y'ndawo beze kuzona bezodedela lezi zinto zabo-ke ukuze bezokwazi ukuthi befake abantu ema-drugsini ukuthi babe-addicted ukuze bezoceba bona ekugcineni ngalokho. Na into engixakayo ninomnqobi nitholana manje ukuthi niphume ekaseliwani zithini shuthi nosinawane niyabukana njani azansi niphuma ndawonye Bethu umnqobi bethu ngambuza bethu wangitshena bethu ukuthi yena idladleni udladla ngani bawudayisa yini la emgaqweni engazi kodwa ke usezwile ukuthi bahlala abantu bahlala ko Clermont noma kobani ngazi indawo ezamasabhabini yabo nani kade niyokweba sasaya ukuyoweba awenzela ukuthi makushuba ungazi ukuthi uzomthola Okahle buti okahle Plus yabona yana ushaya uthenamba umnqobi uthenamba akuqinisile phela wemphoko na ngiyakutshela nje manje ukuthi usukaphi and uqinisile lento akutshela yona nje manje la suka ngobona ke impela uyababala yabona manje uyababala abantu abangasekhaya exactly ngqo abantu engibazi hayi mhlawumbe uyangigoqa ngalokho uthe ngigoqa ngempela lokho siyazi ngibambisa inombolo wayikhahlalisa amatshe kodwa hayi ngoba ngibanga nankinga ngifanga ngisa-right ngaye nayo isa-right ngami kodwa nje ngisawumahlazela indoda ike bukambe keni bawudayisa umuzi wathi-ke bukambe usuhlalaphi kambe ethi uthini manje uthi wena wazi bani nobani uhlalaphi ubazi kanjani hayi okay bafukhulele kaMashu baba ngikhulele kaMashu kaK ko5 ngizalo uThandi wakwaSibisi uThandi she's a single mother yayibona unengane eziwu3 2 abafana qala umfana kuze umfana agcina intombazane because they all got their fathers yabo so uma ukhule umuntu bethu oyimelayo kahle kahle yabo noma uzama ukuyimela kahle kahle manje oyifela into yakhe hayi uthi ukhule mina ngikhule umana breadwinner ekhaya kahle kahle yabo uyena obethenga igrocery uyena obethenga ifurniture uyena obethenga ugesi uyena obelokhuza elungisa umuzi yabo leyo uyena obekhokhela umuntu oclinic ceke wenzani yabo leyo so she was a breadwinner yabo leyo and wasebenza ke okay bengifunda ke isikole bengifunda eRoseland eNewlands East from grade R up until grade 7 I was standard 5 then I went to NES since college Newlands East ngafunda standard 6 khona no 7 ngafunda standard 6 khona no 7 u8 ngafunda eSikhawuleki u9 ngafundela eSparks u10 angifundanga ngaye ecollege FET college ubaba ngitshena ukuthi FET college kuyasiza ngokuthi ufundela umsebenzi ubufundela no-matric wakho ngesikhathi sisodwa mase uqedile ugraduatela konke yabo leyo so ngabona kuyinto right le yabo and uyazi ke khona izinto vele ngizazi empilweni ke yabo okay fine
ngangifunda khona ke Spasi u9 ngasuka Spasi ke ngahamba ke ngaye eShowe Mfolozi College nama resi ngihlala ema resi yabo ngifundelani electronics yabo electronics yakhona ihamba nelokhuzana yini nto leyo electronics nje bese izinto TV radio fridge izinto ezisebenza nje ngogesi ezisebenza ngogesi nje ezi-digital like this yabo phone camera yabo uthwempu nje wena kulungisana amafoni into engithwempu kuyona kahle kahle computer bhuta mayithiwa ifunda bhuta lo firstborn yama yayisebenzela inkampani yakha ama-computer eyakha nama-software computer wasebenza kuleyo nkampani waretire kuyona wayiyeka athi waretire uyisela kuyatshontsha wabona sezoboshwa wabaleka khona wahamba wayosebenzela inkampani edayisa ama-computer yabo eSpringfield kuthiwa i-Meterbyte wasebenza khona-ke salesman wakhona eshayela ney'moto futhi abayadiliva izinto yabo wamamba vuka kulobusela bakhe-ke watshontsha-ke khona tshetha ama-computer thina sesiwakhipha evenini siwabamba kanje ama-cardboard noma-laptop la sibambe sihambe siloku sikubeka sikufihla laza sikufihla khona kwakhe kulo muzi athenga leyo mayili indelane lo sikufihla khona yabo leyo nto egcineni bamceba-ke wajampa-ke wathenjiswa ukuboshwa wathenjiswa ukuxoshwa wathenjiswa nje okuningi nokuthi ngeyasakhokhelwa ley'mali lezini bonus yini bizwa ngane u-AF bani i-provident fund angizazi phela lezi zinto lezi yini le mali le bathini le banjwa emholweni njalo lo kuthiwa yena imasideductive kodwa nje yini no future something nje ngola 15000 13000 mase bangididatha la bangididatha mhlawumbe 2000 lo 2000 kunefuneral service lana kula malokhuzana nginamapolisi la ye-life bani future bani khokhela iy'tolo ezokuthi ngikhokhela i-TV ngikhokhela wena into omubi kakhulu kuyo i-computer ibhuti wami-ke ngoba-ke wayisebenzela-ke wayisebenzela inkampani yakhe ama-computer yakhe ama-software wasebenza nendaweni edayisa ama-computer nama-software izinto ey'ningi yonke into ehlala ne-computer eSpringfield e-Meterbyte so bhuti wami ubeyiphanta futhi yabo leyo nto so kama umbhuti wami-ke wakwazi ukuthi njengoba esebenza kanje wathenga i-container waqashisa kuyona waqasha kayithenganga waqasha e-container ngobani une-sound yabo uyakwazi umhayirisha lithaza ukudijela nje yabo ushaya ngey'pikhi ey'nkulu 15 ushaya iphanta ngempela ushaya ngamalukhuzana ngama-equalizer la ama-amplifier yini ama-pitch control computer nayo laptop DJ ngayo kukwena yabo so ubhuti wami i-container ayiqashe kuyona wayikhanda ama-computer ewathenga ewadayisa ekulodela i-USB ekulodela o-CD ofuna ukulodela yona wenza ama-CV eliminator yonke leyo business card yonke leyo yayiranwe mina-ke leyo container mina ngangimranela yona leyo container ngiyiphethe kaji kamasho yabo eBrazil yabo leyo nto so ngoba iranwe mina-ke leyo container ukubhema ngasekade vele ngaqala ukubhema sifuna khona ukuyazi ukuthi yabona kumele sibuyele emva la owaqala khona ukubhema ngoba kahle iyena singayo ohlelo lo ukuthi okay sorry okay so ukubhema-ke mfethu ngasekade ngaqala kodwa kanjani ngangenasikhathi eside kakhulu kodwa ngiqalile ukubhema mina kahle ngaqala sengiyofunda e-college sengifunda e-college ukubhema iwunga like uqala kwakho ukubhema qala kwami ukubhema mina ngaqala ngokubhema insangu ngonyaka owodwa ngathi ngiqeda ukubhema insangu ngabhema ugwayi ngathi ngiqeda ukubhema ugwayi ngabhema iwunga ihabe lingaka la sendlula hayi mhlawumbe ngey'nyanga noma ngamasonto ngosuku olulodwa ngaqala ngabhema insangu ekuseni emini ngabhema ugwayi ebusuku ngabhema iwunga hayi emva lapho one way kuze ube namhlanje angikazi ngiyeke konke lokho engikubalayo angikaze
hayi sengizamile ungahlamba ukuyiyeka kodwa angikazi ngiyeke ngoba phela ngaba ngilona phara manje ngihlambe ngayiyeka job awungitshela yini esikwenza manje ukuthi ukwenza konke kanye kade ungakwenzi unehaba futhi umdala wakho futhi angani noma mhlawumbe ngakutesta kwamnandi yini noma ngak-enjoya ngesikhathi uthethe ubani khona umngane nami engangilingana naye kuthiwa umpilo yeah uphi yena manje oselokishini yena ngamasha akasabhemi umpilo uyadakwa kumele azokulanda sene-license cabanga sishayela amateksi kumele azokulanda straight kumele azokulanda ngoba yena okufaka enjeni ukuthestisa kanjani iqala kanjani ukuze nomunye uma khona umuntu om-influence entweni enjengale athi cha angifuni ukufana noZwakele okay fine yeah umpilo wangibhemisa insangu ngokuthi kubo ngeke ngisho ukuthi umalume ngithi ubaba mhlawumbe omncane noma omdala wakhe yeah obethandana noma mncane wakhe yabo yeah so webhemtsa beshayela ama-truck code 14 ama-central esebenza ka-BP yeah lowo malume loyo hayi so bemthuma insangu umpilo so umpilo ngokuthunya insangu-ke besenomqondo omubi owahamba wagcina senomqondo omubi ukuthi ayicwiye insangu ayilo icuya ngobani imthuma insangu eningi lo bushayela ama-truck lo uyatravela yabo hayi impilo wagcina icuya-ke mese icuya-ke le nsangu-ke lena kusenze njani manje usefika naye kumina uzongikhombisa Zwakele uyawudla lo gwayi lo ney'ndoda ngibheke kahle mina mfethu uyayibhema insangu mina noma uyangazi nje ngibhema mina mfethu manje impilo mfethu awukwahle ngisukela ngibheke mina okay ayikho inkinga ngobhema hayi suke yani insangu goqe yani insangu hayi shisi yani insangu bheme yani insangu addiction iqala ngani addiction nuka kamnandi insangu nami nginukela kamnandi angifuni ukusondelile lo winuka nginukela kamnandi insangu hey yabona insangu mina ngiyikhe ngiyifake esandleni ngiyinuke kanje ngiyihogele inuka kamnandi mina ngise ngithi addiction yona addiction ila iqala khona ila iqala khona hayi ngihaleleka ayinomnandi hayi ngathi kalo ngisondela-ke impilo-ke manje-ke hayi umpilo-ke sini manje mina isinwa kahle le nsangu yini uyifakeni mfethu athi hayi ngimixanga ngifanga fuck all isikuni mina isinwa mnandi kanje asinwa mnandi mina athi awusizwa yabo hayi anginika hayi ngiyithathe hayi spliff hayi ngalizwa ikhanda lithi ukuzula manje hayi liyana kanti naye uqondile angalizwa ikhanda lithi ukuzula kancane lithi hayi ngabona ngathi hayi ngeke imnandi lensangu ngezoqaqeka umqondo ngezwe nje mfethu ngi-free nje futhi ngenye indlela ngiyazizwa nginey'mpiko ngathi mhlawumbe ngiyandiza noma usengunkulunkulu noma ngi-angel senama-powers mhlawumbe engingawazi mina wabo ungathandazela umuntu awephansi enjoya nje futhi iyibo insangu iyibo hayi sekubhema-ke insangu manje hayi angena kanjalo-ke insangu hayi ngoba ngitshena bhuti wami ngiyaqala futhi ukuyikhuluma le ukuthi insangu ngayinuka noma yangiheha kanjani hayi mfethu ayangiheha ngoba nami manje still mina ngithi yabo nje ngizwa ngithi nje insangu ishi khona la inuka khona ngabe sengayiqalekele doda ngayinuka same time ngizoyiqalekela ngoba ngayihalela ngathi ngayidla uma ukuthi iyadliwa ngathi ngayibhema ukuthi kufanele ibhene yeah so ngangena njalo inkantina emva lapho-ke ngamtshela ngihalela ugwayi ngathi ngabhema ugwayi so umanami awuthenga ugwayi sawubhema ugwayi bamba ugwayi ngajuluka ngamanzi ngalala ngabheka phezulu ngayefuzela yini into engathi ngiyashona mhlawumbe sengibheme ungahlawumbe ngiyijovile endaweni erong ngaqimizeka phansi ungakubona mhlawumbe ungabaleka bhuti wamazi ubona ipharapha namazi kuthiwa zejova endaweni eronge
Nomuntu ade isigora la ephapha la. Sincade isala. Hlini ukubona hlina nomphara. Uthi hlinile wabonakala lutho sithi lasabisa. Ngomona ukuthi akhali hlina manje mase shweba amahunga lapha esethi uyajova imthambo wrong. Ngabona intombazane mfethu. Indoda yayo inonyawo olulodwa ijova abantu indoda yayo. Thekeni le bajovi yona abantu yeah. Kodwa umngani wayo uyabajova abantu umngani wayo uyilenhlobo lentombazane le inenhliziyo embi nje engathandeki nje umenye ibonje unyani ungayazi umngani wayo mfethu indlela angakhanyi ngayo mfethu jova ke lenganeke le ube jova lengane le ngihleli ngaphezulu kwabo yabo mngikhelile nabangala ka right mina ngala left kodwa ngiphezulu bona baphansi bona ngiyababona ngiyayibhemela nami ibhizi ngiseselito zami ngizeyibhemela isikuseni ikhathi zokuqaqa sukumiyane le njembi le ngathanda umuntu umjovo emqaleni muncane igazi ayilisa igazi phushi yani wonga phushi wonga hayi seyiqeda kuyiphushe wonga la ngane mfika ngitshena ukuthi mfethu mhlawumbe ngani mhlawumbe siwu-Superman noma siwu-Batman ubevise phezulu le ngiqeda kuqhuma yabuye bhupa nje sibe ngiqeda kubuye phansi kwishani ndoda kwishani iqhwisha lokushisha ngazo wani yaqhusha yaze yaqhusha kancane ngithi mbona useqhusha kancane yaqina lathula yabona ngitshela nami ngisedokbham indoda ngachokheka nje straight ngayika ukwenza yonke into nokubuka ezinye izinto amehla manje ayilokho efocused kuleya ngane nje ngithukile nje ngithe ke kodwa lokubhekenwe nawo madoda yathi qeda kuqhwisha kugcina yathula mhlawumbe after 3 minutes ngayibona nyakazi iyacoswa lolo inhliziyo yami yikanti abantu futhi mayijova endaweni wrong kanti wenza nje no more ukuthi ngicela umuntu angijove ngizayijova ukuthi kuthiwe ikephi ngishe ey'nqeni ngishe epepeni ngishe ekhanda engqondweni ngiyayijova mina mesejova isitho sangasese mfethu sebephelelwe imithambo-ke mfethu hayi mfethu abanye abantu-ke mfethu amanye amaphara mfethu angikwazi kanjani emagani amaphara nje mfethu angani uma mfethu iwunga mfethu ishisa mfethu i-personality yakhe noma ubuyena i-future yakhe noma i-focus yakhe ukuthi yena uyazazi empilweni uzalelweni ufunani njengoba la emhlabeni yena uzele ukuthi uzoba nomuzi noma abe nomfazi ney'ngane abe namabhizinisi ney'moto uthole ukuthi mfethu umuntu kodwa mfethu besane nje a-give up nje kalula nje kanjani akwenzela into nje ngisho nakancane ongacabanga ukuthi ngenziwa mfethu umuntu esejove phambi kwabantu nje ayijove isitho sangasese njengoba inandaba yabo nje mfethu yanyanyisa lento ngoba mfethu umuntu mfethu uma eseyijova ipipi obvious uzoyishwaya futhi yakahlezi phela ngakuhlezi njalo wena wephoyisa njalo umuntu ubulike bengusha nje one target noma usha one bullet to the target best shay target one kubukona ndoda uzothi uaime kuyona itarget kuyona ngqo kanje ubone ukuthi hayi ngiyayiphihliza itarget manje kodwa ushaya isikhotheni inhlamvisho nelele uphinde ushaya inhlamvisho uthi usabathe izisho nelele andumegejile kumele isilonda la kugejelwe khona esinomgodo omngakanani esonungani yabo nje la endlini akekho umuntu ongahlalelana nomuntu ogejile ipharele igejile mhlawumbe emqaleni
kuthiwa ngathi ithumba kodwa akulona ithumba kodwa kungaphezulu kwethumba kufuthe ngaphezulu mhlawumbe ithumba iphinda kathathu noma kabili amaqombane ajwayele manje ukuphatha abafethu so umuntu eshaya iqumbane kodwa indlela ezofutheka ngayo igcinisa inkulu ngayo mhlawumbe ithumba mhlawumbe iphinda kathathu ithumba noma kawu-4 indlela azobe ifutheke ngayo bese uthi uyabona futhi sili-yellow phama hayi one mistake nje ukuthi bhobo and angithi uma ugejile kusuke sekumele futhi uthole enye iwunga ngoba isebenzi legejile ngeke kuyizwe legejile lo igejile angithi phela uyijove outside the vein yabo eceleni kwevein yabo lo so enyameni ihlele enyameni nje ihlalele enyameni ize lokhu i-affecta lapho i-damage lapho ize lokhu ifuna ukuhamba ifuna ukuphuma nje iphele la yabo ngoba ayideserve ukuba la wena uyifaka endaweni wrong okay njengamanje usungenile-ke ewungeni ziqala nini ukuphuma izinto esandleni lapho khona esikulawula khona uqala uyilawula ngithi wena uyibhema makuthanda wena yebo kufika isikhathi lapho esikulawula khona esekumele uyithole uthanda ungathandi yebo igcina intshontshise ekhaya yebo uphuma ekhaya intshontshise komakhelwane uphuma komakhelwane igcina impela udlebeleke emphakathini awusathola ukusuka nokuhlala kwakho lapho khona seyiqala izinto iphuma esandleni mhlawumbe noma ekhaya seqale notice into abekade engayazi ngawo yebo injani phela mina ngebhuti wami kwenzakalani-ke okay fine angithi ngayiqala ungakuyibhema sengifunde college so bengihlala emaresa so ekhaya bese ngingabi mningi ekhaya ngofika nini mekuvala iy'kole yabo so ngifika maybe 3-4 times a year yabo ngizovakasha ekhaya yabo so abangani bami ngabashiya nge-first time uvala iy'kole bhema insango yabo bangasekhaya ngakhula nawo nobrava nje ngabashiya bebhema insango yabo ngiyela esikoleni nami elo ekholeji sayibhemela insango nje sayiphathela insango ntswempu ngiyibhema ntswempu so hamba ngathi ngiyabuya nge-second term ngivakashile ngasekhaya bofithi bebhema ihunga so bayazi mosuku kufika ngalo uzwakele okay uzwakele uyazi ubra wethu ukuthi khona inyama esithanda ukuyidla yabo le nyama esithanda ukuyidlelani ukuthi ngisho kuthiwa khona abasithatha uchance abazama ukusithakatha yabo behluleke yabo ngithiwa bakhona-ke abasidlisa-ke besithakatha yabo ngoko leyo zinto ezingaphakathi edokutheni bazocwala soyibhosha noma siyiphalaze manje phambi kwabo yabo siyibiza ngenyama yamabhakede yabo usemsosha yamabhakede abafana inyama vani yini inyama yengulube ko-4 kwenye indawo ngasekhaya ngithi ngihlala ko-5 mina kakheka masho khona indawo kuthiwa ko-4 kamanyaze kuthiwa kamanyaze omunye umama nje idayisela iplug like ijoint idayisela nenyama esadayisa inhloko ngalezi ayikhathi so bayazi abangani bami ufike nje kazwakele ubuye emaras okay uzosithatha sambe siyoqala ngenyama yamabhakede masiqeda ngenyama yamabhakede siye liquor shop siyothe ikesi noma 2 kesi bodlela masiqeda kwenze njalo uzwakele ubuye nensangu eshokwe emaras la behlala khona insangu entswempu yabo leyo eningi futhi mhlawumbe 200 yabo phethe nogwaya ama-20 uphethe nama-rees labo lona it's covered kushuthi ngayo yonke into uzwakele uzosibusisa ubra wethu so sihlalaphi kamngani wami ekuthiwa uprince uma wakhe uyena kuphela uprince ozalwayo uma prince unosisi uma kaxo babili kuphela yabo leyo nto kuma wabo nobaba wabo ingane ezuthu kuphela amantombazane so le inengane eyodwa le iney'ngane mhlawumbe 6-7 madoda inkomo ziyohlobo lo munye hayi ngeke abawona u2 hayi nginamazwi
khona uqala Yeah. ba besuthu kuleya muzi so wazala abantu besimanga kuphela lokuqala uyena onengane ngathi no 3 lokuqala ingane zo3 lo wesibili yena lo na 7 noma 6 yabo Yeah. bese kuthi lo wesithathu ukugcina uma ka Prince nengane yodwa yabo Yeah. so kulomuzi lona okhona umuzi wamawabo nobaba wabo yabo Yeah. bakhulisela kuona lo muzi so umuntu oyi breadwinner la ekhaya uma kamngane wami uPrince yabo lo Yeah. umagcina yabo Yeah. so njengoba kuyena umuntu oyi breadwinner laba abanye bavesane mhlambe bamnyanya noma bathatha isinqumo sokuthi hey ngcono sihlehla kuyena yabo lana singahlali nje naye Yeah. bazakhela izindlu zabo ngaphandle yabo bayiphekela benzani bodwa eceleni yabo so endlini enkulu kuhlala uPrince noma ka Prince Yeah. yeah kusakhona ugogo umnikazi wawo umuzi ngophela kagcina ukushona ugogo khona kwabantu kwabazali abakhona abantu okuyibona abantu abadala abakhona Yeah. kagcina uma wakhona ugogo ke wayehlala naye uma ka Prince no Prince bobo 3 endlini umuzi big house yabo kambe 7 room wayehlala bobathathu so washona ugogo kwabasali bobabili uPrince noma wakhe uma Prince naye she's a single mother so athandana nje nabantu abuya ahambe angabuyi yabo lo mhlawumbe unendoda mhlawumbe eClermont yabo Yeah. kahle kahle unendoda ePinetown eClermont Pinetown kanjalo hlezi ekuyona hlezi hleli nayo yabo leyo Yeah. sephila nayo stress yabo street sakhe Yeah. so uPrince unokuya eClermont ayovakasha yobabona yabo leyo so uPrince kasiningi uhleze yedwa la kumuzi omkhulu yabo Prince futhi bayazi la ekhaya igcekeni wonke umuntu nje la ekhaya bayazi uPrince umuntu ebhemela insangu umuntu oyithandela umsindo we-radio idlala bangumsindo i-radio bayazi ukuthi hayi Prince umuntu nje oyithanda ukuzosela inyama oyiphuzelayo utshwala oyidanselayo yabona abangani nje bathanda ukugqoka yabo nje banje yabo nje mfethu bafuna baqaqekile baselokishini nje yabo basakhula bafuna abancane basashaya istage Yeah. so wonke umuntu abanankinga ka Prince no Prince nabangani bakhe ukuthi benzani so ka Prince kilabo sibhema khona ilabo siphuza khona utshwala sihlala nezintombi zethu khona sidla inyama senze yonke into sidakwe insangu uduma ama drugs sagwinye ngalezi ayikhathi yabo so ungathi sengibuye wesibili ke hayi ke sebebheme izinto seyishintshile ke mase kubhenywa ngako phansi ucwala wendoda asafuna inyama asafuna utshwala asafuna intombi la izo lezihlalela lezikhamisela ukuthi soyiphakela yabo kahle nje sifuna thina kuwena manje sifuna wena kuphela zwakale nama drugs sihlale phansi sibhema ama drugs wabo libo sibona sebesibona sesiwabhemile ama drugs abanendaba abasithandayo yabo sesibhema ama drugs wakale sibheme unga mfethu sifaka idamini mfethu yabo iyashaya mnandi ngakutshela kanje mfethu mina ngiqamba manga mfethu kanti istory ngithi ngafaka obani edrugsini wangibhemisa ngaboni ngagcina tshena efacini ke mina mangifihlelanga nje bangani bami bangitshena bese iwongake le uyayibhema iheroin njengoba iheroin masiqalekele donsana amathumba uzwa amaphini emzimbeni ukhathale kube buhlungu iqolo ungakwazi nje kwenza fuck all yabo kuba buhlungu ama joint uzoyihudula nje mohamba nisho kanje okay ayisabona Ayikhala. awubhemisa ngizwe la so igadeka ndoda shathophule edamini hayi sekutshela mfana hayi mina impiko same time ye-space manje hayi kusasa wathi hayi awuthi ngizwe lento ngigcwala isinombolo mpela so uyalihold mina ngiyadonsa ngiyabhafuza hayi wenjalo uyadonsa hold lokhu udonsa umoya ndawonye uholdile kodwa lokhu udonsa umoya hayi ngenze njalo yizotha
akhonto enzakalayo ekhanda akuzuli ikhanda kamnandi kanti okay fine ayingirelease khonto izwayo mina angakezwa kahle zithini ngempela uthi ngize la ayingidonse futhi iphulile sibili ngidonse libe lide singela hold fa lo ngidonse umoya holdile la ay yakutshena yabona mohodile lo ay yila lingena khona edvula imbobo fana ikhanda fana lingena fana lidlala ekhanda fana kumophe fana kushanele fana manje daspen manje semhlabeni wakho kodwa kwenziwa into oyifunayo ekhaya yabo hayi indoda ayingibambe indoda hayi kwazula ikhanda ngenye indlela hayi indoda hayi ngezwa ngijuluka hayi ngathi skefu ngathi hayi madoda ayibafitha hayibo ziphi impela ngishawe siyezi hayi ngeke bafitha hayi ngibamba kanje lento hayibo yibo zibafitha wareka thiwa yenze njalo mosayiqala sikhotheni relax wena nje lala ngesilala ngomhlane uyibhekele phezulu relax uzoba right manje ayikusasa ngithi mina nisho kanje eqondile ngizoba right hayi ngeke hayi ngijulwa kanje hayi ngeke futhi khanda lami ngizula kanje hayi ngeke futhi hayi ngeke hayi kathiwa relax uzoba right hayi relax hayi kwaphela isikhathi hayi ngigcine ngizumekile angithi ngibe ngilo ngilalela labo gufta ngithi phela sengilele ngomhlane ngibheke phezulu bese ngivala amehlo so ngizwa ama feelings engawazi yabo hayi ngwalalela lokho ngicimezile ngwalalela ngigcine ngizumekile phapha mina ne yenzeka lento mhlambe inini mhlambe isemini mhlambe past 3 4 past 4 emini ngoba ngiqhamuka eshowe yabo sanda kufika lokushini njalo mengisuka emarese eshowe ngisuka ekuseni yabo mhlawumbe ngo9 kanje 3 hours 4 hours drive yabo okay fine ke hayi ngilalele lo gufti ngilalela hayi ngo-enjoy kamnandi hayi ngivuka uma ngivuka mhlawumbe u5 6 hayi mhlawumbe u7 8 ebusuku sokumnyama bafethu ithi ngikuphi uright wakale mina ngizizwa ngathi ngiright sukuma sibo test drive sukuma yabo hayi fresh nyakazi shona le khalelani ningathi ngaphuza amanzi hayi lokhuza amanzi abandayo bafethu uthatha amanzi abandayo efrijini phuthuma gijima ngithathela labuye na uthi hayi phuza amanzi ahlala phansi wakela kuhlala hayi bana ke izwile iwunga-ke lathi ibhema kuyenzana njalo yabo usafuna ukuyibhema noma ufuna ukulala uyibone kusasa kuwena siyazi kodwa yabo manje uhayipana tswempu kuzothatha isikhathi ukuthi iphele futhi egazini kuwena funani-ke mfezi mina ngazi imali yami isakhona into zami kuthiwa hhayi akekho sewakuthinta ndoda zonke into zakhe yisakuwena zonke mina bafethi hayi ningishukela insangu ngishise nogwayi ningigoqele amadama engizohamba nawo ngizowabhema ekhaya mhlawumbe awu-2 yabo nogwayi ngizohamba nawo la kwi-20 yabo leyo nto hayi ngibanika inkantini abazoyibhema ngibanika ogwayi abazobabhema bangishukela bangigoqela ngabhema ugwayi nabo ngavalelisa batshela ngabona kusasa ngoba ngihamba nje engidlula esitolo kusavuliwe ngithenga idrinki ngihambe ngiyiphuze ngekhaya yabo hayi ngiqaqe kamnandi ngibe fresh hayi ngifike ekhaya kamnandi hayi ngiyilalela ngivuke ngakusasa hayi sengivuka ngakusasa ikhanda liyazula ngisahayi yibo ikhanda ekhanda ngiyashisa futhi yabo ngifudumele yabo ngathi ngilele yabo leyo noma ngisalele ngiyaphupha yabo angiyitholi kahle kodwa ngi-right futhi yabo uparanoid yabo kahle ngishawe ipapalazi la izolo yabo lo tshwana layo lento hayi
manje ngiqalekele nje bathiwe iqalekela lento ushawa roast kanje hayi angiqalekele angihaleli futhi manje nginomali ngenze njani bheminsango insango ngithi abangibophela mina hawu ngithola idama elilodwa ngalibhema ngayi ngilishise ngilibhema hlele ekhaya lapha isekuseni bheminsango angizizwe ngiqaqeka yabo hayi 1+1 awuthi ngeke bafethu ngoba ezobathi mhlawumbe mengiphinda ngibhema mhlawumbe ngizoba ngcono this time ngeke ngijuluke njengayizolo yabo ngibe iKO njengayizolo ujuluka uthi udinyela ufazela shwi amazwakela njengamanje sine hour buya kusasa uzoqhubeka nendaba yakho ngoba kumele ubuye manje uzosithatha usifake egameni zokuqala kokutshontsha ke nento yagcina kulethina lento kade ngithi ngisafuna ukuxoxela ngazo ikemekeme zonke i-hour liphelile uzobuya kusasa uzothathela enye hour kanjalo nje futhi soba ne-series yakho wenze kahle seliphelile bese asendlalela nina bedlondle noPhakathi nina bakaMbhudu Bomvu phansi eSwatini nina baka Dalinyebo ngiyabingelela kunina nonke manje sesiyancenga bafowethu sesiyahamba mangabe uyamfuna umfowethu for part 2 siyacela udrop ngaphansi uthi part 2 if ever kunombuzo nawo ubhala ukuthi part 2 bese kusho umbuzo uzothi mayebuya ngizombuza lo mbuzo lo okuwona enobhale phansi mina igama lami nguprofessor ngiwamkhize Ntabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala kuba ingxenye yalombukiso yalu le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo lungaphansi kwe-Mp TV1 sicela ucindezele subscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni ukuthi uma sesiposa esinye isiqephu noma sesiposa upart 2 izokwazi ukuthi iqenqeze ocingweni lakho uzothi mangena ngaphakathi uyitholele isiqephu sangalelo langa siyacela abantu bejoyine ne-membership mina sencenga siyabonga